Selamat pagi. Assalamualaikum. Bu membuat getuk. Siapa yang suka getuk? Sini ya tak kasih. Lo Busri gak getuk lo. Jatuh kemana-mana ya. Dikasih garam tadi tak kasih. Nak udang pawon ke. Gulanya kasih gula ya, gulanya putih. Ben diracun. Ingin nak tuku ki sekilo 2,5. Nak tuku ki 6 kilo 15.000. Pelone mau wedhu nak. Si duwe dia kena bedel. Engko diparti klopo, ngono agak entek digoreng. Stop berhenti. Bukan, jangan dong. Panti kayak panili, ben harum. Iki ulan pring loh, pring kecil kayak plastik. Pasang gak walu, Putri gak dalu. Pelonnya muwet banget enggak ya. Arah market tuh sahur ini kilo. Sampai ini dulu taklik-taklik. Arah market tuh taklik-taklik apa bakan orang? Orang yang harus berusaha ya, jangan mengandalkan orang lain. Itu kudu berusaha, nak usaha ya untuk pangan padahal tarman ngomong taklik. Sudah dong, tak tatani. 3 Maret kambil Bu Sri. Tak Maret kambil ke tak bering bayi. Tolong Mbak ini Mbak. Ini Maret kambil. Bering bayi. Mati slap gak enak Bu, paruh tangannya ya. Ayo siapa yang nonton video ini Bu Sri masak getuk kesini ya dong sekarang juga. Panas. Terus bahasa iki kok lho. Apa sih Mam Kek? Maju mantuk ta. Mam dikek ya. Ayo nek Mam ya. Tunggu bae di parkir iki. Sing kambil bae ngono. Tak rasane saja ya Allah ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kimte enak iki. Nikmat ya. Loh, iki panen nang desa gunung ya Allah. Kepeng-kepeng. Kayak pelane mau wedhuk. Iki mah tuku nggo sendiri agak bedol. Nah, mantul banget. Barang-barang mau enggak? Tak sih. Enggak mau barang-barang. Sudah.
Oh, enak. Namam getuk dilanjutkan nanti. Bu R nyemplung ini loh. Bayinya sumot. Godhong telo kan godhong kates. Iki sing nom tak kerek ning kuahe engko njotong ora karuan. Iki mang tipak nadang getuk kuwi. Ngene ae. Engko nanti dikei enggak. Duwe nyecek pisang. Anas kamera mundur. Stop berarti. Mak tuh telok gue. Siji, loro, telu, papat, 5, 6. 5 tangkep. Astagfirullahaladzim kok putih lho, mau di gajak gandeng dhewe lho. Angan tuh sekarang ngisor dhewe ya, gak gelem diuculi. Oleh tekar wete. Wis gasak ki. Duwe langsung runtet ken gone bayi. Popo sik panas ku srep ngono ra ngene bayi. So, tore akeh tak cukune. Bayi ku sepuh. Punake sreteng nak masih adem. Saya meneng ku sudah kita. Kurang apa nih? Enggak. Anjamnya kurang mak kereminen to, Go. Apa yang kurang? Gitu. Kelapa. Gak kurang ya, sayang. Langsung. Tapi kita melang ya, pelang. Ini biting tadi, cepat biting. Bener ketok. Asuhan ngene bae ngeter iki. Kula wis mateng tak pas. Rada adem tinggal duran. Iki kembang kates ndur. Dan angin niki digodhog ning kompor ra ngantek gas to. Mlebuke godhoge nang pawon. Besok kena dioseng, kena kulupang pecel, buke nyambel pecel. Terima kasih sudah mengikuti Dudun buke sampai selesai. Dah. Sudah kita gedang dibalik dulu. Oh, tak betul. Lah kok celeng ngono ya? Lho, abot. Kilo 1 lho. Aduh. Iki kilo 1 lho. Ini bajing iki mubeng iki nggih.